Vinaka sotia sandende o wakavini vinaka ni sandororani mai se marau tale ne kavini kua. Yo, bulu minaka e Bola vinaka. Sotia o kelani lewu era sana nana maki teko me na rongoada na nomuitala noa ne kavini kua. Kani marau ni ndorosange se marau ke la sa rona madhango no ndorosanga tiko me ndoru se mai me ndoru me vital no tiko ne kavini kua. Ko waka vini vinaka waka lewu. Sotia beranga ni teko vuna ndoru vital no kera ni uninge waka madhala te ki kamni matanga ni ngole me be o kelani o sambi te tiko yani ya asenga ni waka mera rongo da sarangan na nomuni waka madhala. ya ni bulu minaka na yo ni wana ni sar na singlam ningko. Ada ko sotia wakta belawa yo ngone ni lau kambar ni kelanga basu ngami bos ni rewa nanduren reki rewa yang bagi cingkedio. Totoka. Tiko mandi bingo ri sotia. Yo ba cinggo lemikor. Lamikoro. Vinaka. Nanguna dhawa mate ni ngona ni wase kina na nomuni tala noa. Na matini na pula o so na vis na yang bagi cingango na pula sange cingango nangoni ista pula vim pala Epereli. iyo Ulo epereli. Iya. Vinaka. O ke la ni iana ngona e kunge me wase kina na mate ni ngona wase kina na nomu itala noa sena ki o itala noa. Ia, o ke la talanga ni sana duam beka na ngona balabu beka ni sa sanga tiko mai ni mbera ni onge mai dondo mo tala no taka na mo asia mai na nomu itala noa na veka o lako duruma mai. So te o ke la ni ngona go me baka o umbita tokani ana nongo na post o umbita tokani ni lewu talanga era o kelani ko sana vaki la talitunga ni lewu baka bim baka na bosa era toda ani kila senga tuni binaka na bika era tukune ani era na biru laki tumbaka ani dam baka na nomur rai o dingo mati ko beka wakadava na veka ke de lako tiko ani na tiko mai na ngono tiko bua sekina no vital no me do tiko mengo Na nugu wasa na nugu tukunyalo ya usa na mai kital singa na vi comments na vi kair na tukuna burbura na kami balite yo na minde mida do kila ni kenda muri fisu kenda na bakadava ni nda bil rek iyo ena da vi kenda na topololo birai beta siapa ka nangono tiki masar nganggo siapa ka ngana bunida nakasa kita ka bos nganggo na nugo expose ta kana tapi kai siang di bakalu yo eso era siang di tua bata bati kana ka na tukunya lo bakaba era tukuna ni setiko tukunya nganggo me babu ni buni me iyo o tinga agora na lisu butal na ba no makawa mbala tangori that is the true identity isando tukuni media iyo sampai kami na buat sana negative comments kike yo sang sarani via singa ni via rongo singa ni via automatic na semo me vai lo le tekewe iyo batani nakalunga vivambula ingo kesianga ni lolom di kalau kinu bola ke siang ambil kan ikin daru vital lawat na sinilo nanti. Dina todo ko. Ya, so tia ni mbera ni unge daru vital no yani na no sa mai pisau na vika o lako duru mai ko wakabuna na no exam. Ko tiko mai na no sa mindambi tiki ngori. O wina kata mo na ko tiki anda manda kena bate warongo de tiko na no mro vital no tiko kena dona turang o sa ngule da vital ngor na dan ro vital no tiko na vida na vula sauti sa na vida na mada sauti. Ngai tale bia na no mo asia na vika ko lagduru mai ngoni kse ngoni saranga kina wakadava ngona dava na baki dava o kerkere roni ko tikendo to mandali tiko manda me kiana no to vital no na baki dava ko sana no makina se o sa baki lakina nindu tani like ko kila ko sudi ko tangani
Gaingona dhabo iko wakilaki na ni wakame malele vaya na ilomo mo sali wakasali o leo. Roni wa se manda mai na ital no ya na tikini no mumbula ya kerkere. Meu tanga lak na gua sudu mai yang do tukun toro no do tukun no na ngoden regresar. O ulo matani ni to matuval ki to leva na bitaji no na leva. Yo ulo matu yang do nang ngoden regret no do tutu mati. Sa tumbo na kichu mai na sa wala kani na tutu me do tupi o golak sa mi ko tenu kumpulan ni segi pipi kali lagi mai tumbo na kimai yo la ko misalnya le tutu mati ko yo na buni na mo nanugwa release subtal na bikae na nugwa tumbiri na tikume na buni na kena sasanga tikume na kena nugumbula ya da na sinang diko saya da na kida garden me usali au sang dikla bahkan kami na tub ni buni na kayak wakamosa ngale lebih pikir na mo make friends bisa irjin ela tumbo taki me pikir ela yo ya tumbo taki tume gela ko matikin na nungua kal obak santo kala sintua no wani tango se di kala sintua nungua primary school me doanga na ka gobola ka baka dorbe na topolo lo vira basisila do tinto so kala sintua sexually molested iyo kala sintua na kabi na topolo yo le vorrà kilao de berna kama ko se vi yo sangol na saranga bantua o se sente livia kata me de tabat se na bio na nabi baka na Italia ndina na tumbo sa kemea sa nakapati ko kana tubulo wango kasintua klasi rua klasi tumbe tumbo sa tinga me na nugo anda me bula na primary school me sali mo na nugo bula na kakeve a baka verme na nugo se na kena nakavio na tobo bakisila ya sali mo na nugo bula mo sa so I was sexually attracted to the same gender. Misali, nakakirtal na irnatangan. Sa lang bigyan na feelings siya na kinamoy dito na nagubula na nagutumbiri na na matagal yung bulbaya. Sa lako misali, hindi na nung sardo nga ni nakakilego yung dono. Iyo lagot singa na are singa tumbu nindo tayo singa nugubugubu ginugubaraw ni sa kalle may sa do tayo na nugubaraw may sa yalew kanelaw iyo lagot nga na moku iyo moku tiko iyo moku tiko lagot rostaki iyo sa nangona sonduli kito may salibi paltal babu bale abog do lang yo I was I don't see that as abuse singa kama liver to konig mo report no also di mi kila na kalong alam di kalong na my parents they were just doing the right thing yo na grupo abilidad tiko yo kena kango ese koko timo nangoni ko moku tiko kinaya iyo lago tingo na kan kuita na boy was taki tumba nek tumba asa ki koko chunga me saya lo na kasi swalo me sali ndio na high school sali ndio sa me yo form 3 sa ren sa ta ba yo sa ta ka bolo tingo na kango ichunga lo mangu yo baka mo babu ni huni tiko bota ka babu ni tiko na bi nambula ya naka kedengo na iyo nampula ya bola batik na iyo na batik na tangan kami kimbe sa kelabat salah kalau tu kami sali akan nunggu pas kami sali ndara makana kini sulu yo baka kunya batik na iyo being a former homosexual person
bola takamikin sana. Dona batang ini kan ini bola ayo. Nampol ini kami ni buli babura bola takatu na ngona. Vinaka. Dona nungu taro sotia. Ko asia maingor ni kusengi kalasindua. Esa wakai durbe ko na itobo tau kilikili. Senga ni dondon me wakai durbe indua. Dua ngana we kamu bole ka tangane wakadorbi ko nei tau nai wakaro nei seni wakaro tau kilkilia e rambe kani ko kaya na no monge rele sungo mbala tani kila sa toka na ndona bonua na no mi wakatanga ndenge ni wakasama no mitu wakini ni wakasama na ngonongo sa matua vake monge rele su e rambe kani ko kaya ni ale kila le wakabuna wakalebu na no mo malele kinambula ya na tobo ka wakadorbi iko wakadhaban beka ke wakamia senga ni wakaidhuribi iko ni tobo ya. Dhaban beka na no murai. Yo bakam bota ke senga beka ni wakadhuribi na tobo ya. Ke senga beka ni tumbo tek ni na matanguli bulo bang. Yo badhaban na no mumoku. No do moku mbaleta ni o kila so era do moku ge wakame waka kila me rangi yalo kuku a wingi libunga non real kuku yo libunga ni nona moku na libutalanga ni nona dhakava na ve kai andondonu me kila ko sanga itiku me waku e meki nai era ni ko kai ni a watalanga yana no mo ito tobo ni rai yo ndona sana vekenda ni tungu na ke itiku beka sana libu ni matu vale bola takti na bola bang ayo wambo te ni ena la kutiko na boku iyo na kai tiko elama ena tiko na singrini valu endi ni tiko na bos ni kalo ni kana kutatak na lube me mo babli na lube men mo kana kutatak iyo endi na ya ya me kimni rede matalando na sana gona watu tonga ni guniza ko e chukula it's a spirit, it's a demonic spirit. We ka kevin go introduce ta na Buddhism set time. Iba to tengentik na Buddhism. Ko ngona ele bo singa ni era singa ni kla merda kama na bu. Mera lakta mikin na sala bud butongo san sonangan mesando wala kana kana kuita na bibosta ki wir na tung wir na lubenra. Baka mera li yalu ko kota le na lubenra mera bul tak na bulwan. No kaya manda. Jadi ni gumok na di kaya bak jerbe ko eli kokotal na ka ko bak boyal kokotal. Kota me be kona. Salam de iyo. See na dealing with homosexual life. Sira ni vivado se me momo kota mo babuli da melak temnikin. No. You are dealing with spirit. So nakami kana ka masalah kana na bulo. Lolo bak. Lagi bebe kan ko tek na ena bakarusa na yalo ya na yalo tam iyo mikira na bibu ni yalo tam vinaka na bibu so okilani so ena watungo na non raba kasamar wa wili ko toka na vikai raba kapola toka mai ni rakai so wakai ko you're born with it o ngai sudu mai sa tiko na yalo ya so era tuko na ni scientific waka you were born as a woman in a man's body ko ange mai rani na bisa takana no mu wakasama na no mu bula takana no mu bula mantangai da beka rani ko tuko na e waka indua esa lakuduru mai na bula ya sanke mai tiko na bonongo sa wakarani ko rani dakai ni ko sa wakambule me kinai yana kai ko teme na baksa baka burbura dan tentu na mas kalau buli kim do muni uriyaw saka ni bula na kalau mendo na tangani menge mobile mo sa tuni chuni ko ala se yung buli mo ala mige tukuna chuni ni ko yo bon with that feelings ko do mo tangani ko rasali malel kinala tangani kina tangani na
napakasama ni tamata nenda reda baka mato viva la certo nga bekin itu kuna na vosa na do talita na vosa na tirval tamo na Romans chapter 12 verse 2 do not conform to the pattern of this world but be transformed by the renewing of your mind. Totoka. Vinaka sa lago do rumiti ko mai na bulaya sa mai go sa ba kitin ka diongo na ngona dava sa mai tika buki na no kila transformation na no sa baka mo lia dikina mo sa mo sange o kindava kina wi dalam beka na bono tiki nango o yon do mo tiki sanango na ngona dava ndo beka na kaya yado como baka buna baka me baka en rati com beka se dava au kila ni so erna la kuduruma talitunga na beka o la kuduruma ka o baka nui tiko ni rauni na beka ko ngeti tiko be ira rauni na soli baka sama talitunga mo yo moto usuche itu na kabala kala kana gua bultak na bula iyo na kena nakukoni kango sana tik weekend sonda kana baram tingni kana be relate ni it is really hard bikin dalak tani me na bena matagal di bulo bango kan regres ra yo di dinami ngre yo bat dan gue boleh tak tuh salah gue patah mulai water terakhir na abuse tak nabi drugs so dan gue boleh tak tuh cuma gue I was dealing with drugs dealing with this homosexual life but he's total gue addictions nakina gue boleh tak gue I was addicted to so many stuffs kayak Edakabiyo na budi ng tebo. Addicted to sex. Pornhub. Kakita magsisila. Can't think of you. Ngo na matagal ni bulo pa ko living in a homosexual life. Saya ando na matangin digid ni malapal sali rini ko takapital na matagal tobak sila ko bindo ka nang mo webcam. Dengan cousin brother sin dono mo bikin bro veo kanit suna iksa na siya ni ready na nagubulta ka mayo sa singi ready to na buli veo kan baka mo sali libak sama ta tikir mo ang rosa la ko mingro veli via to iyo sa siya na nalo vendo kai baka veo iyo no mo reza na yasa ni kingro veo kan si kingro chigo na matubal nakai kota may na matagal bulo baksi sila go sali nakapti kumaya sali yato banako na yo bay tabi ti kubalutu worship team suko lak nga mi tumba nakaptal sing na matagal to boy butung road next slide ya dava sababu na may kusali lewena to na worship team oyo Untuk langser ngayo sa do tukuni sara moli o sa langser sarto. No shit. Iya. Baka mo sa kapital to kan mo bunita kyoto. Ni usa kapital na matagal ito mo. Ya kapital kyoto nga ni kaya. Kembali urto may pale o iran na weka ridikutiko ni o kwa. Yo lotutiko tiko na worship team. Ya sange butung roti ko ron ka ni sotia gore na nambula ko siete ko mengori as a homosexual ya elebutale baka o siete ko mengori elebutale tunga ron dorukai ni lebutu na addiction elebutale tu na nambula takatu and the butu rua senga ni da tu en dona banua ka wakandite ki kenta beka kina se wakana no mutu kono gore sali lewe na tu na worship team ngai yado wakadaba na daba manda ngai wakabuna sarangana no musa wakandita kana buni lomo this is not what I want go na banua en dona mi tu kina daba saramande yado wakadaba
gosan ki yaza tingana na chinga go yo nyamba ki gosali na first semester o sandia sarna na USP university masali sali bat total na patang ini kedi ini bebela sali na kartika yo lang chiko yo lo chiko butu rat sa yo sandoro ngata chiko na buna na poste ni tamu na matagali bola bango da kundak ka yo turtu nga pamamanta yo di indona na sa okay edo kino na disya misali tu dona tu mateliu sa ore ni kani sabolak sarang yung batini bulu-bulu sali tabi tu dona tu mati for almost 2 months na nungunta ko tibal bubuto na lako na way bagiti lako na exactly yung bola sing siyang sarang alami wali raw pagkasagaya de yung dona yalmi mosangi liya de mosangi baksa mentak na mungkin bola bakau kedi mosangi tuwa na bona ng Jesus Kristo o sa sing rasara di biota na tobong ko na kahit tigibiyaw Nigi iyo o sa kerbo ka sa saren tikyo sara nigi pukyo o tiya sa ando na mada bolong gustuman sa wala sa bubalik sa nananabas ni Palo sa masalas ng bula morita na nagbibak ng bula ni nabibak balik kalau kinanugubol yake giyaman niya da sar sa kan bibak balik ni bali bola sender mo na bambili na ng Francis Cristo na masami niya baka buli dyan ni ko sa lo manyo tinga senda ba tukina ko sa gid great show na panabot buto ya sampai baka rarabot tikyo na nangona ngono bindak ko Kendi mbali Roni rombe akandi ko kani wakatawuli di ko na kalou na nomuto matea wakamenga le yanra kina mo ngai reda na bono ikuti kina au tali takani ko se ai ko sa kerbe bukendina saranga vuana tamanda wakalamalangi ngai wakilana na lolo mai batini bungo bikenda venaka wakalevu na mo se ngori sotia baleteni bungo bikenda no one is perfect okenda kede tu kede na nonda malumu e tu kede na nonda addictions e tu kede na nonda itala no ai tu kede na kaenda la kuduro matiko mai yo dona kambimbia mende kilati ko ni kewakai koroni wakilana no na lolaman na kalou kina no mumbula e dona karoni na vukea mo sobuki mai mo listale mai mo mai tu ndondo tali tu dei tu e na kena serau no ni serau se da mbe karoni wasiana tikina ya iyo nda kilati nga na godang ko na bakit ngon ko sa nakabaksar sinabog ko na binizana tebor isa ko lang tingnan na siya ni rirital ni inadilin burbur sa kukoting ko na tebor ko me introduce na kami level na kagwa nga tama bersama matambo ko takitu mera pakam kemi tu mera mo ital to ng rabul na bula baka burbur me tu iyo na nagbuwa sangke ni bula pati kinangon turang Jesus Kristo to nakana nugu reza na blessings kena nugu bula so na kaundo kere tu na nugu bula tu sen omas tu sen dibakai dur yung ko sista una na o sasara tangan ko na lingni kalu yung bula na tiyan ko na mengu din na ni yung break ko o sinang ko ibali ral to li job early yung bata siwal sa ako na blessing si sista una salak tamu ko ni yung sa tele rarawa boy bikoy yung sampita na bika baka saya lumibo na bika kila ko sa bandi na sa ano na bas tutok iyo na weekend sa obe wala nga gat weekend weekend na doon na nila ni we still dawa mo na to kani si weekend na ding bulay but we still have a chance to repent na bula ka ba tu guru na bula to go vichisu
Tēnā tōdaka. Kia wakai doa e lako turu mutiko na kai any types of addictions. So na kona kenda do masu lako bango, kenda mando atala tuko nai, kenda masu lako bango turanga me kota tani weekend na kai tuko ngora weekend. Io so era ni kenda bi wasia bona kalu. Io na beto tonga ni bunida na tuko na. So in order to expose the darkness, kena me wasia tali window. Wakana nugu sa wasia na nugu wasia na nugu tuko ni alongo. Lalu tu vir na nugu zamba. Mo ya tau sari kini mo wasia online. Kena me baru buke o seranga. Kena ba malu muta kena na viva totonga ni buni zango. Waka me mbole I ko tale, I ko sa wasia ngo, so you have to live up to it. Iya. So we kenta ngana we kimni na bola tak tu na tabel bolvaya na being in the LGBTQI plus community o singin ni dosiendo na tamata bitong bol tak na tabel bolvaya yo meda kilatinga na vika kini na do na kanto ya ivala sa tong mechanical na ena kami vetu yo bakam kami tak tu na bunita Sikan ni buana kalau na matagali kaki de bango. So weekend na nalunjulo tu se weekend na tamatadak nanda kuni river ngo na kuni river sobwe. Ndena. Iyo meda se mendo na ni bibela se bantalan. Se donele me tangan tu. So na sentolak na pos ni tamatay. Do bilingir sobu. Na bibo sorto. Yo kaya kamera bitang lo kira kena menda lo manira beta kia wakai di kenta sambul obat turang Kristo as a true Christian kena na lo manira beta la migil lo manira matagali tamatabal Dena dia wakai mati ko na lo man song ko ko indusir beta rongo nam kambe di bango sena dapat ndum di si ro bango na kalu do wakai ntek kalau mo do wakai taksa na kambe kasi ang niduk ang bato na tamata na bakayador na kalukin ng mga bulan na matagal tamata bango ano bakayador Dena tōdaka. Vinaka valeu. So tia vi lawa vi kem nina sangai se amati kumai ana kavini koa. Ke rome vei talo te ngango na wako ni mbula ka mai vesu ki tukina na i tau ni mbula mai vesu ki tukina ia auia tukuna ti wike ni o kenda ngoenda vesu ki tu and pe matangali addiction iso na malmalumu iso senga walenga ni homosexuality sena LGBT senga kero senga ni mai beital no tiko ngo me kero na be indusi tiko yani unu taka ni sana ni na toro tiko au ni na bola tiko mai ni bakamo ni senga tiko ni tali taka na ni ro na mai beital no ngo baleta ngo tu na no ni rai everyone is entitled to their opinions obi tuku na ngai ke ni tuke de na nonda malmalumu na be kaenda la kuduruma tiko and dona ka o talitaka ni niwa se mingori so tia dona ka bimbi koko watalanga menda do wasea baleta ni ko wasea sanan rendre kina wana bunida menandre taki ko sombutiko se mena tambona ke tiko na nomu malmalumu sana ke rendre tiko na viko na nomu tostoso vinaka vakalevu na nomu wasea gori so tia na dhavan beka ni ko na wasea veira na tumbu kara sana rida tiko beka ni sanduata ni tiko mai na mbula non-rambula na luvendra tangani se lewa sa malele tiko na mera sa bakame attracted to the same sex dhavan beka rani ko wasea veira na tumbu mera ni na walia kina na lenga ya se mera na ronina dingo matiko kina na se mera na lomani ratunga kina na luvendra balete yo mandanga dona ka undo senga ni ndua bata kina ni dasa rida min dua me baya ange klame nge dakana be moku mera moku tiko dhavan beka rani ko wasea na tikina ya me boka sa tugunuti na dealing with seven weekend well na mokule kwa va me sonde tumtumbo me tukunu velu vendra do bulta chembulu mo mersala ko tani tumba mersa kuni chuko bata mersa kuni clear kalme tamaraki
kila na matagali vossa vai na tubire ena ge vai alo elele te kiranga nir sa sang de lomang erna ge bol tunga na matagali bul vai so vi kim ding itu na baka mamas weekend ni lomba nir tinga masulak tinga na bula lolo ba sing drama tin kalongo me engre betani batini narani kalau weekend itu to bat sana it's not only homosexual ka like so everything itu it's a big scene no all things are the same coba kami so coba kaya bili rakir na iran do baksali ala matagal bulwango yo eta pambe kaya esa ni to bat tambek matikiran do those people who are dealing with drugs se total na matagal bulwango daran do so do si wale sa tang iran matagal Fernando Vaxalele bango inan nugurai all things are the same nakanganinda nakabeninda lo manira keda na irna bula takatu na matagalin bula bango kanganinda nakabeninda lo manira da bewa sei batikira so nakana keda na ayong matanga mutuna balak nagusambula takana nagusambura naman turang ko Jesu Kristo ele gue tarong yo na gue ko siya ni library ke there na mo friends kora bultar chuna matagal bol bango dik salak tan mikina se those people who are still living with addictions all sorts of any sinful things ang gitu ko na nugo basura o di tala mi nagilo manirang ito nakalunggo lang manikin sa tubak tutubak. Hindi na. Kaya bakay kung garam nakalunggo na karibu ko bayal ka baka hindi. Na ala kong bibi ko nabuhat ka na buniel tambo na buniloloma na loma mirkevi. Ona singiri ridira bandintu yana singali gini. Bayal nga tikir ko. Nada bayal nga tikir ko. Ngayon na nago bikin na itong sa nagumaso ni dakuni todo tu sona bossa lolo vira na matagali viso na lubem miki bakarambul tal sing butu bango tangan da kamta tanya da ko na kalu na kalu na ena bi batu guling na kalu dikira na bi bukni alo tambu mena put mena zuru mira ena ke bakrusa na na ya lu bi batu tonga ni bi vai lomai Dina todo ko. Wena ka lewu sotia, yo no bono ik same tiko kinango. Au ke lani do lewu nda do wilika o irana klana addictions mandai. Na besu kitu ena mbula senga ni salawata ke na nona tuba na tamantaba kalomalangi na mbula mbeka ni wala na buto besu kitu ena mbula ya. O tiara sange mi besau klava kai sengi tu kuna tingor sengi yamba ki tungango na nomo sange mai besau ka same maru takatiko wakan dina takatiko na nona langi na nona loloma na binaka ni tamantaba kalomalangi na nomo mbula ya. So rando tu kuna ni klava ka sengon etiko sen berasar ni se balabu na ngona ni nomo wakilamai na nomo besau mai me adava tiko mengo. What are you doing? Na dava iko sa kawa tiko na ngonongo me rawa ni ko na vangangado taka tiko nga kina na nomi tostoso na nomon rau tosa bata tiko ke na torango Jesu Kristo na visinga. What are you doing? Dina sombeka sana sasanga tiko me rabisau sara bau besau taka mai bakalalai kilanga itu talena. Da kilato na sasanga ni bunidana visinga kede. Wala kini roni dorukai na vi miniti keda nga na sasanga tumai. Dava mbeka roni ko kai niko sa da kawa tiko na ngonongo mora niko na sasamba itiko mbeka kina na sasanga ni bunida. Kamo nan dei tiko nga kina. Nakai ipagkukutik sa sunang ko na I have to distance myself from some people, from some of my friends. Kasi osing bilingar mira ka most of my times I'm spending time with the Lord. Actually, tikyo sa tunga
Nakawata sang bilik tunga no bosa meditate on his words. Lolo waktu minum bulan. Balet na tamua I'll do these things. Mona pamit na flesh na yalo bate kita yango robi da vai church na. Dono tikir volta bu kendo kilabata sambe kila na Galatians chapter 5 verse 16. Pango tikina kena tukini. So I say let the Holy Spirit guide your lives. Then you won't be doing what your sinful nature craves. Nangangarin ito ba kaya? So every day kira tu na yalo tam na tumbiri tu na bingon kita na beta na tebor me das tarita ko naka he knows our weaknesses nangona sa pambuli mi kina na kalung tu na panong buto sendo na mo sa lak teknik na nenda tipo sa rin mo na nakakendo malmalum kina si ay mo na bultang na bulang ko of that homosexual life sister na ira na nabito to na pita may kilak to nga umibiyaw. Nalingon nakake di ba na so like sample is still messaging me out right now kaya sa kosing tutang ratu ngo karena au sing ni kamo mag-expose tikir ko na bito to ni nila kilaba matatatu na ko dita na nagumbulan dukam kami dito sebe ko tales nga mi ko pretio les tayo nakabo ko tikir nga ko na lolo nga kinamas dina bakit dina na sa mundo ni kinita totoka. O waka sama taksar sotia no mua se tiku mengori. Dona nungu kilando tali na tala noa ni wala tambu wakambimbi tika na vela la tivo we. Dona ngone a kilar to sama i taru tiko kina na tise pelir to terengkua na dhava kito senga kina ni rawa ni a wakambule koe kona durumite waro tia sangi waka wakatalana te woro na turango Jesu Kristo sangke ilanga te woro na yalu vela sarangili duru wana wakai o te sartungi terung ko ngono na tisi peli na dava sengkina ni rawi kito sangi tukuna ngono ko na lolonga kina masu ko ya utali taka kina na nomni wase na tikina gori beleta sequestra ngaya na lolonga kina masu na raw kina ya kirome vi wase tiko ngona vi kani beleta ni uvia tukuna ni kenda kede tukeda na nonda malumu tu na kainda vi suki tukina dala ko duruma tu ya sakwa ngaya u bambota ka unu taka telenga ni raw ni na vi ko ngeti tiko na nona mai wase tiko na nona i tostoso noni lako sotia na e kawini kua sotia da do talimpeka na kau ni via wasea ve ira karasia matiko mai na kawini kua ralak duruma tali tumbek nga e sona kai robe suki tukina nambula be suki dambe akaronio ni na wasea ve ira ni kua itu kan ngasih benak kayak Gregory mateni kalu nanubu sami tola na matagu ko rega na kena nana kena bis na nona bisiri na kalu yo kenda saranga sana mana kena do bangre tak sas no kenda talain rendre sana mana me iyo Natalie Grengre. Sana mana kini solar ala turun chiko na matagali na bulong ko February na yapa bali matawali na Grengre kita na ala turun. Erini bisa teg na kalau kina na nabula. Diba kanyo mo tumatakan na doon na tigil ko tambundur na tuyo na maziwe na banga kina ba perten na Matthew 11:28 tingin kin come to me all of you who are weary and carry heavy burdens then I will give you rest so we can expect Lord me da tunga bangko me turang kira ni bukyo me sono nga kin me zakata kana nanonda torso Merni walita ni kina sana nanda lenga ikenda tata kenda sempre itu kuna na nenda kirenda bibuk ni kalo kina nanda bul buki kenda but kenda bul tak suna matangali bul wangu we expect God to answer our prayers but kenda manda tali grengret kakami tata kan tali rarana dalo kirenda bibuk ni kalo bul saram kina
na biba kalunga teki na bulkeri kan re ken baso tabo na all addictions na bi kai dabe sikina ninda vingo na ngon Jesus Kristo na tasere ke na bi ke vinda la kudurum tene bis Venaka. Ni mai wakaronga tuke ana na tukuni alo so tia bilawa na kavi ni moniti and then dai waka nuni vinaka tiko kaunui taka ni rawa ni na we wakonge te tiko au bia tokarua takatalanga ni na usu tu ni wata ngona radio mbulando wata ya me koti kanda wata tiko mai se mani wakadhavana no duindui na duindui ni mbula and mbula tu kena da lakuduruma tu na no duindui wakambauta wakanuni tiko na radio mbulando wata ni raunin dana mai seama tiko nda mai ndo wata tiko and na wata ngo ko ya mai wakawinawina ka tiko kina ina kawini kua ni lomasoli o sotia me rauni kiro mai vital no tiko kina we wasei tiko ani mai tuku ni alo taka tiko na we kai lako ruma me rauni na we buke talanga we wakonge ti tiko we kiomni na lako ruma tali tiko nga na we ka e a lako ruma mai o koea au kelani tu e so and duindi tu na nonda waka sama duindi na nomuni rai and that's okay ko nga utuku nea dona wasa wawalangia we are all entitled to our opinions ia e rauni dana wase tiko na wika so me rauni dana wibu ki tikina na usu tonga ni rovital no tiko na kawini kua me wakau ni arongode ni wase tiko ni a sotia na loloma menda vi lomani tiko nga me wakana tiki ni voltampi a sotia menda mundu vi lomani me wakau salomani kim do Wambota sa mai tini talangai kia na ni rovital noa so tia ndo talambeka na ngauna tumbeka e sona kau ni na via mai wasetiko e na nando wata watongo na radio mbulando watau ni na numa ni na rau ni na vivu ke veira kara lakuduruma talitunga na vika o ni lakuduruma tiko ni ge vi tartaranga mai dola tu na wata watongo na radio mbulando watau menda na mai se matiko and ve se burubura se mania se burubura da vanga oni se matiko mai kina sa mai votongo e tini na miniti me vito na kaloko